Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Kaseng henyo trap youth council education sel menta kano paisngi hakalai tere kilalet ban ai da kador khas yu education minister balak men remboy badu chief minister ukon kesangma hakabaya dei bar kajing pensa kur jungka sarkar ya kabai nong scholarship ya kisamla pule nadu snam arajar iwe arajar arpuar hakajing kran bekilat patai kubor u education secretary jungka seng HYC education sel usamla enlang sawian nakaliang kaseng hadin bakilayo ya kajing ud jingnam juki babun kisamla pule halor kajing penslam jungka sarkar ban pelat ya kane kabai nong scholarship nakaliang kaseng harkat kisamla pule kilaong bakin aipor eka sarkar nrusngi bahkan pelat no eka scholarship bat kila kren da basyai balada kam shimkya ya kane kakam kila berngam ban penlong da kajing yaki ulong nakaliang jong ka HYC education sel rengkat ka HYC ni unit berkumjuru rengkat bat ki ni ki samla pulih ki badan ni ki college berpair jong kanung pak selok unta kesni lawan ban submit ya ke memorandum ha education minister berkumjuru ha chief minister ha ka baidai bat ka jing pending jong kata ka scholarship jong sem arjar ap kubai bat jong arjar ap kuar ha ka ba nakaliang kasang bila yo ya ka jing ka jing nam na sibun ba ki kena pulih ki berut sa kasang halor kini ke jing Islam jong kesukaan dan pelat ki kini ke scholarship nomor bakat kom ke jing tep ke jungi kiwe ki state ako kathan state lam ngi nakaliang ka tribal ministry jong kesukaan India kala pelat kita ke scholarship dari sungulingwa ba ya ke jelam galia hadu mta meneru impat shimla idak ai halor kini ka jing pelat ke scholarship hot ni ia kini kisni bagladan ke jing lek kendo jong kawai ni kikin hon napo katay warjan kya ya kagrak semua halwar bedai ba kini scholarship bangi iba chief minister ulai kata ka assurance ba lakum no apo situ yo an pelatnya ndrai ni iba menta hadu mentaro kata kapuar jeng ai puar jong chief minister ya kata kikin hon kamai lek ban kedu mensim tayo kampat sim bi nunu so jong jingjop berkenehi kala pendiau mensim ya sibun kamtam bisa malapule kamtam ibuan na kilong yang gibodok Marada nakaliang jong kasokar kam la man pelaj hakapor mabiang ya kata ko scholarship ka bari hok jong ki kena pule jong samla pule ke jing du nong hi kedai ka bakrau kamtam ki ki samla ki bawan na ki yeng ki budan ki yeng ki baduna hakayo kakat ismo lingoru ba nakaliang kasang ismo ban pinparu ya kata ka jing bitar babalay nakapor nakasnam dai mangi hap da mangi hap anwan ban rimanya kasokar ban pelaj ya kata ko scholarship ada ki bagi state ki pelat kram kanu ka jingdawa ki pelat ka kumbaju pelat bet regularly ndrangi ngolingo par bahakan ke state ke jungi ada ngimsim ban submit ke memorandum la ngimsim wan man keduhi kalong ka bae banyu to scholarship kani hi pilih hi jong education minister kamtam bat jong sokar MD hi borok ka ba kimsim kimlang concern ya ka issue ka bai dai bat ki kena pulih kena kaliang kesang lingpa kani ka kerwa menta kesni hadir pengildap ban submit ikri ke memorandum namar pangilai try ruban kun ya education minister nadu mena mustap ban menenru hendak ngim semlayu ban namar ba ka phone call bajong iru kalong nadu chebol tanya try hendak ngim ban si bat mar kapor kam sasu nak liang jong kasang rengkat bat ki kunhun jong kini ki samla pule ngilawan ban submit ikri ke memorandum bat nak liang jong kasang ru ngi aipor nadu mentak sini bala kumnu hapo by Tuesday dan Wednesday day ban pelatnya mador yang tak scholarship jong kini kena ke badang pendeng hadu utamanya balada nakalian jong kesokar kamsim serius ban address mardor kini ke isu jong kena pulih nakalian kesang dengkat bat ke jingis tu jimut lang bagi kena pulih ki badan haki jaka pulih beper jong kenong ba silong yang sempat kiwi ki senjam jingi ki bat ya nang ni skman